Kako je stvoren anđelski svet? Koliko ima anđela i koliko postoji anđelskih činova? Odgovore na ova i brojna druga pitanja danas će sa nama podeliti kateheta Branislav Ilić. Branislave, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog pomogao, bolje vas našao. Radujem se ovom novom sabranju i razgovoru na ovu važnu temu. Iako su anđeli svagda prisutni u našem životu, ipak je potrebno da se povremeno podsjetimo na neke najvažnije segmente u tom svetlu, a osobito idemo u susret prazniku Svetog Arhangela Mihaila, koga mnoge porodice proslavljaju kao krsnu slavu i to je možda lepa prilika da u susret tom prazniku kažemo nešto o svetim anđelima i da se podsjetimo na njihovo prisustvo ne samo u našem životu hrišćanskom, već i u bogoslužbenom životu, jer učestvujući u liturgiji, bogoslužbeni tekstovi nas podsjećaju na prisustvo svetih angela i na njihovo sasluživanje u tom sveštenom tajnodejstvu koje se naziva sveta liturgija ili sveta anafora. Branislave, za sam početak razgovora voljela bih da pomenem i da nam dolaziš iz Novog Sada i da ste juče proslavili slavu grada Novog Sada i evo želim da ti čestitam slavu kao stanovniku Novog Sada. Naši gledalci su imali priliku da vide i u vestima da je juče bila upriličena i svečana akademija u Novom Sadu. Kako je sve proteklo? Da, hvala na lepim molitvenim željama. Sveti Georgije je molitveni zaštitnik pre svega sabornog hrama u Novom Sadu. Saborni hram proslavlja praznik u maju kao prestoni dan, međutim, lepo ste to primetili da je praznik prenosa moštiju Svetoga Georgija iz Nikomidije u Lidu Palestinsku, zapravo praznik koji svi žitelji Novog Sada proslavljaju kao gradsku slavu. To je jedan lep osveštani običaj, jer kao što naše domaće crkve, odnosno naše porodice imaju krsnu slavu, kao što svaki hram ima molitvenoga pokrovitelja, odnosno krsnu slavu, tako i jedan grad, jedna naseobina ima molitvenog zaštitnika i pokrovitelja. I ako ste nekada bili u Novom Sadu, mogli ste da vidite da se u zdanju crkvene opštine, u Zmajovinoj ulici, da se na centralnom mestu te zgrade, dakle veoma visoko, nalazi ikona Svetoga Georgija. Dakle, to je jedan lep i blagosloveni znak da žitelji Novog Sada sa ponosom Svetoga Georgija molitveno poštuju kao svoga zaštitnika. Ja često volim da kažem, kao što presveta Bogorodica molitveno čuva prvoprestolni grad Beograd, jer je ovo Bogorodičin grad, i kao što sveti Dimitrije čuva grad Solun i Sremsku Mitrovicu i Kosovsku Mitrovicu, kao što sveti Prokopije čuva Prokuplje, po njemu je dobilo Prokuplje i ime, kao što sveti car Konstantin čuva svoj rodni grad Niš, tako sveti Georgije čuva Novi Sad i od godine do godine upriličavaju se duhovne akademije. Ove godine akademija protekla u svetlu obeležavanja dva velika jubileja na nivou ove godine, a to je 1700 godina od održavanja prvog Vaseljenskog sabora i 850 godina od rođenja Svetoga Save. Uvek učešće u akademiji uzimaju mladi i ono što nas posebno raduje, uvek su te akademije posećene i one predstavljaju uvod u praznično slavlje. Ne moramo da naglašavamo posebno da uvek temelj i vrhunac proslave gradske slave jeste sveta liturgija, ali eto, sveti Georgije nas podsjeća, nadahnjuje da je on pobedonosni svetitelj, jer je on pobedio ljubavlju Božijom, silom Božijom, bivajući zagledan u Hrista, pobedio je sve zle tame, sve zle sile i pokazao se kao pobeditelj nad svim onim stvarima koje nas udaljuju od Boga. Dakle, opet kažem, ne svojom silom, nego silom Božijom koja je bila
u njemu. Ono što uvek sa radošću ističem kada govorim o Svetom Georgiju jeste činjenica koju je Bog tako čudesno projavio, a to je da zapravo kao što mošti svetoga velikomučenika Dimitrija u Solunu do danas mirotoče, tako i na grobu svetoga Georgija danas kada naši poklonici odlaze mogu da uzmu to blagosloveno miro sa njegovog groba i da prime utehu i da prime blagoslov. Tako je Gospod uredio da ta dva velika velikomučenika za nas jesu ohrabrenje u veri i primer pravog, istinskog, postojanog hođenja pravim istinskim putem, putem Hristovim. Branislave, jednom prilikom kada smo nas dvoje razgovarali, rekli smo da ćemo napraviti serijal razgovora za sve bogotražitelje gde ćemo da objašnjavamo osnovne pojmove naše vere i tako smo došli do današnje teme, teme anđela. Kako je stvoren anđelski svet? Mi znamo, o tome na to nas podsjeća i prepodobni Justin Ćelijski u svojoj dogmatici, da je Bog, stvoritelj neba i zemlje, najpre stvorio duhovni svet. To ispovedamo i u simbolu vere, da verujemo u Gospoda koji je stvorio, dakle, nebo i zemlju. Dakle, najpre pre, dakle, svega vidljivog, Gospod je stvorio nevidljivi svet i najdivnije svedočanstvo o postojanju anđelskih sila nebeskih, bestelesnih, donosi nam direktni učenik apostola Pavla, sveti Dionisije Areopagit, i ja verujem da ste i vi i naši poštovani gledaoci čuli za njegovo znamenito delo o nebeskoj jerarhiji. On tu donosi i imena anđela, govori o njihovoj sili, govori o tome da je broj anđela bezbrojan, da se ne može izbrojati, ali da je ipak tako uređeno da postoji 9 činova anđelskih. Da imamo heruvime, serafime, prestole gospodstva, načalo vlasti i sile i arhangele i angele. To su, dakle, 9 činova anđelskih. Sad, da tako kažem, svetopisamskim svedočenjima, neki se više pominju, neki manje. Kada govorimo o serafimima, mi znamo da je njihova odlika da neprestano uznose slavopoj Gospodu i poznata nam je ona divna himna koju slušamo na svakoj svetoj liturgiji: Svet, 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 Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje, Gospode. Dakle, to serafimi uznose, ali ono što nikada ne bismo smeli da zaboravimo, a bojim se da često zaboravljamo, da Trisveta pesma koju pojemo i na liturgiji, koju čitamo u našim molitvenim pravilima, Sveti Bože, Sveti krepki, Sveti besmrtni, pomiluj nas, svoj izvor nalazi upravo u ovoj himni koju sam pomenuo i čiji tekst sam predočio. O tome nas podsjeća i sveti prorok Isaija, ali tek negde, rekao bih, od 4. Vaseljenskog sabora, 451. godine u Halkidonu, ta himna, odnosno Trisveta pesma, dobija svoje zasluženo mesto u poretku svete liturgije, kao pesma anđela. Da je to zaista pesma anđela, podsjeća nas i molitva koju liturg, odnosno onaj koji predstoji evharistijskim sabranjem, bilo da je to arhijerej ili prezviter, koji izgovara pre pojanja Trisvete pesme. I ja ću podsjetiti da ta molitva počinje rečima: Bože sveti, koju svetima počivaš, tebe trisvetim glasom pevaju serafimi i slavoslove heruvimi. Tebi se klanjuju sve nebeske sile. Dakle, tu vidimo konkretno pominjanje anđela i eto, to je jedna od onih himni koju poje serafimi, ali i, na primjer, kada već govorim o poretku liturgije, da pomenem i mali vhod
gde nas molitva vhoda podsjeća i onaj koji čini hoda, to je liturg. Podsjetimo naše gledalce šta je to konkretno mali vhod. Da, hvala na pitanju. Vi znate da u posledovanju liturgije imamo dva vhoda. Imamo mali i veliki vhod, odnosno mali i veliki ulazak. Vhod znači ulazak. Taj mali vhod je u drevna vremena predstavljao sam početak svete liturgije i na onim drevnim liturgijama, imali smo priliku da govorimo ovde o liturgiji apostolskih ustanova, da će Bog priliku da govorimo i ostalim drevnim liturgijama, vidjeli smo da ta liturgija počinje upravo unošenjem evanđelja u liturgijsku zajednicu i to je, dakle, zapravo vhod koji je praćen naravno molitvom vhoda. Tako imamo u anafori svetoga Vasilija Velikoga i anafori svetog Jovana Zlatousta taj mali vhod koji je praćen molitvom i taj vhod predstavlja, znate, đakon nosi evanđelje. Dakle, kako dolazi reč Božja u ovaj svet. Prva blagovest reči Božje u ovaj svet. Sa druge strane imamo veliki vhod na kojem se nose prinosi hleba i vina koji se tajanstveno unose u sveti oltar i takođe i taj veliki vhod ima veze i tu se pominju sveti anđeli jer tom vhodu prethodi heruinska pesma koja glasi: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici 30. pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Dakle, ugledajući se na anđele, na nebeske sile, pozvani smo da ostavimo sve brige i da sada svoju pažnju, svoj um, svoje srce, kompletno svoje biće posvetimo onome što će se dogodi. Ne samo tom prenošenju prinosa hleba i vina u oltar, već i tajanstvenoj službi koja dakle sledi osvećenju tih darova i ono vrhunac te tajne jeste naše sjedinjenje sa Gospodom u svetoj čaši. Tako da tu su prisutni anđeli i te molitve nas neprestano podsjećaju da sveti anđeli saslužuju na liturgiji. Ja se sećam, volim uvek da pomenem te neke događaje iz života kada sam i ja bio dete, pa kada sam se pripremao da krenem u bogosloviju. Sad se ne sjećam da li je to bio 7. ili 8. razred, sećam se da je moj sveštenik meni rekao da je sveštenička služba veća od anđelske i da je sveštenik veći od anđela. I ja moram da priznam, tada to meni nije bilo jasno, pa kako može jedan čovek da bude veći od anđela. Međutim, tek kasnije, sazrevajući u veri i učeći od svojih divnih profesora, shvatio sam tu veliku tajnu i veliku teologiju o učenju crkve, o svetim anđelima, jer sveti anđeli samo saslužuju na liturgiji. Oni ne mogu da predstoje evkaristijskim sabranjem. Oni saslužuju na nevidljivi način, naravno. A svešteniku, iako je čovek, je dat taj nebozemni blagoslov da predstoji evkaristijskim sabranjem. Kako kaže sveti Jovan Zlatoust, sveštenik, odnosno liturg, pozajmljuje svoje ruke, svoje noge, svoj glas, svoje telo, pozajmljuje Gospodu koji vrši liturgiju. Gospod je taj, kako kažemo u molitvi heruinske pesme, Gospod je taj koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji razdaje. Dakle, on je liturg, on je veliki arhijerej, a sveštenik ili episkop koji načelstvuje na liturgiji, on u ime Hristovo stoji na tome mestu. Rekao sam o serafimima. Kada govorimo o heruvimima, znamo da heruvimi takođe uznose slavu Bogu, ali znamo i čitamo to u Starom Zavetu, da je Gospod, kada je izgnao Adama i Evu iz raja,
stavio na vrata rajska jednog heruvima sa ognjenim mačem koji je čuvao vrata raja. Dakle, tu imamo konkretno pominjanje heruvima i tako dalje. Dakle, anđeli su prisutni. Pazite, ako čitamo malo podrobnije novozavetna svedočanstva, svi važni događaji iz Spasiteljevog života praćeni su prisustvom anđela. Arhangel Gavrilo najavljuje presvetoj Bogorodici radosnu vest da će roditi ovaploćenog logosa, Gospoda našeg Isusa Hrista. Arhangel Gavrilo najavljuje prvosvešteniku Zahariji da će dobiti sina i da će se njegov sin nazvati Jovan. Također, anđeli su prisutni, opet kažem, i prilikom samoga rođenja Hristovoga, jer čitamo i u bogoslužbenim himnama, ali i u novozavetnim svedočanstvima, da su Spasiteljevo ovaploćenje anđeli dočekali pesmom Slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To je angelska pesma. Također, anđeli prate i Spasiteljeva znamenja. Primjer, molitva u Gecimanskom vrtu praćena je prisustvom anđela. Također, kada je Gospod bio kušan od nečastivoga, anđeo je bio prisutan, o tome čitamo u Novome Zavetu. I apostoli su od anđela primili tajnu vaznesenja Gospodnjeg. I anđeli su na čudesne načine, o tome čitamo u delima apostolskim, prisutni u životu prve crkve. Sećate se, i o tome smo upravo to začalo iz apostola slušamo na praznik Svetog Georgija, gde anđeo dolazi kod utamničenog apostola Petra, budi ga i izvodi ga iz tamnice. I tako dalje, mogli bismo mnogo tih primjera da navodimo gdje vidimo prisustvo anđela i u životu samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, ali i u životu prve crkve. I mi znamo da u tom bogoslužbenom smislu, to volim da napomenem, da anđeli bivaju uvek nekako sjedinjeni kada govorimo o đakonskoj službi, i otuda nije slučajno što do danas imamo jedan lep običaj i raduje me što danas vidim to sve češće, da se na orarima đakonskim, orar simbolizuje krila. Šta je orar? Orar je jedan deo bogoslužbene odežde koja je odlika đakonske službe. Znate da đakon nosi stihar, narukvice i orar, i znate da postoje posebne molitve kada đakon ili sveštenik ili episkop oblače stihar, postoje posebna molitva za desnu narukvicu, posebna molitva za levu, ali nekako ne postoji molitva za orar. Međutim, u nekim tumačenjima svete liturgije pojedini liturgičari pominju da se u jednom momentu ustalilo u pojedinim crkvama, to za sada nije opšte prihvaćeno, ali jedan lep običaj da đakon kada stavlja orar na svoje rame, on izgovara onu angelsku pesmu. Svet, 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 Gospod Savaot. I to sam počeo da govorim, da me posebno raduje što danas vidim da na đakonskim orarima se sve češće mogu naći te reči. To možemo vidjeti ako malo pratimo vesti iz crkve, fotografije ili snimke, vidjet ćemo da na đakonskim orarima imamo izvezene te reči koje nas podsjećaju da đakon predstavlja anđela, a i znamo kada se neki đakon na svetoj liturgiji hirotoniše ili rukopolaže u đakonsku službu, kada posle oblačenja u navedene odežde, njemu arhijerej u ruke predaje ripidu. A ripida se koristi za vreme bogosluženja u određenom momentu da se sa tom ripidom leluja nad svetim darovima, i upravo to simbolizuje anđelsko sasluživanje
na svetoj liturgiji. Tako da sve je to slikovito i sve nas to podsjeća na tu osveštanu, rekao bih, simboliku. Vi znate da smo mi u jednom momentu u životu crkve, na to nas podsjeća sveštena istorija, imali jedan ne tako slavan moment da su ljudi u jednom periodu počeli preterano da poštuju ili da, slobodno mogu reći, obožavaju svete anđele i crkva je odmah na to reagovala. Crkva je naša brižna majka i 5. kanon Laodikijskog pomesnog sabora osuđuje tu, kako su je oni nazvali, angelolatriju, odnosno preterano obožavanje svetih anđela, i od tada, dakle, taj kanon nas podsjeća da to naše poštovanje svetih anđela treba biti u okvirima crkve, da ono ne sme biti preterano. Dakle, da mi ne smemo obožavati, kao što ne obožavamo ni svetitelje. Obožavanje jedino pripada Gospodu našem. Dakle, čak ni anđelima koji su tako nama čudesni, jer ne možemo da ih vidimo, a svakda su prisutni. Branislave, naši gledalci imaju priliku da vide i brojne freske i ikone na kojima su predstavljeni anđeli. Voljela bih da spomenemo nešto i o tome kako se oni predstavljaju u crkvenoj umetnosti. Lepo pitanje, zaista. I dozvolit ćete mi da na njega odgovorim opet uz pomoć molitava liturgijskih, jer nam one takođe daju to svedočanstvo i daju opis kako mi to izobražavamo angele. Govori se u jednoj molitvi da serafimi imaju 6 krila i tako se oni i izobražavaju. U toj molitvi, tu mislim na molitvu anafore svetoga Vasilija Velikog, ona nam nekako najpodrobnije to govori, da Gospodu saslužuju serafimi koji sa 2 krila pokrivaju lica svoja, sa 2 lete, a sa 2 neućutnim ustima uznose slavopoj Gospodu našem. Heruvimi se izobražavaju sa mnogo očiju i otuda u našoj teološkoj misli često kada čitamo o njima mi govorimo da su oni mnogoočiti. Dakle, tako se i izobražavaju. Sa druge strane, kada govorimo o anđelima, oni se upravo izobražavaju u jednom belom stiharu sa orarom i to na najbolji mogući način potvrđuje ono što sam malo čas rekao u pogledu đakonskog oblačenja. Ali kada govorimo o svetim arhangelima, najpre sveti arhangel Mihajlo se izobražava sa mačem u ruci, jer je on predvodnik, on je načalo vožd nebeskih sila i ona čuda koje je tvorio, on je uvek tvorio uz prisustvo mača. Dakle, sve ono što vidimo na ikonografiji svetih anđela, mi zapravo kroz tu ikonu možemo i da saznamo o njima, jer se ta ikonografija uvek oslanja na svetopisamska svedočenja. Ja često volim, i to ste primetili, da uvek govorim u duhu tih liturgijskih molitava koje takođe izviru iz Svetoga pisma. A kada govorimo o svetoga arhangelu Gavrilu, on je blagovestitelj velikih tajni. On se uvek slika sa cvetom u ruci, jer je uvek povod za njegovo javljanje radostan. Dakle, uvek nagoveštava radosnu vest, jer anđeli jesu vesnici Božiji i u Starom zavetu, a konkretnije u Novom zavetu. Eto, to je ovako ukratko o samoj ikonografiji i zaista postoji ozbiljna teološka, da kažem tako, nauka o tome zbog čega se anđeli izobražavaju na taj način. Ja sam se potrudio ovako da kažem osnovne crte, iako je to veoma široka tema, ali možda malo zvuči čudno kako sad to nekoga koji je sazdan kao nevidljiv, kao duhovno biće, kako ga mi to sada izobražavamo
na ovako vidljiv način, a najčešće, eto, anđeli, ako imali smo priliku da vidimo, imaju ljudski lik. Ali, kako kaže jedan od tumača toga dela učenja, to nije slučajno. To nas ljude podsjeća da naše služenje ovde na zemlji treba biti takvo da mi u svom životu hodamo ovom zemljom, trudimo se, borimo, nastojimo da osvećujemo svoj život, svoje vreme, ali zapravo celim svojim bićem mi smo zagledani u nebesa. Znači, hodamo zemljom, a držimo se nebesa. To nas podsjećaju sveti anđeli, između ostalog. Branislav, pred nama je veliki praznik, jedan od praznika koji je posvećen upravo Svetom Arhanđelu Mihailu. Da li možemo nešto više da kažemo o prazniku, s obzirom da idemo njemu u susret? Da, divna je prilika, zaista. Ja ću samo podsjetiti da mi u sedmičnom bogoslužbenom krugu, eto danas je ponedeljak, danas je dan posvećen svetim anđelima. U oktoihu, u svim himnama ponedeljka, znate da oktoih ima 8 glasova, dakle kroz svih 8 glasova ponedeljkom je sveti prepodobni Jovan Damaskin kao sastavljač i himnograf oktoiha. Sve himne posvetio anđelima, njima se molimo, njihovo prisustvo prizivamo i njih veličamo, ali u godišnjem bogoslužbenom krugu imamo čak 4 praznika posvećena svetim anđelima, od kojih je ovaj pomenuti praznik, rekao bih, čim nosi u sebi taj naziv sabor, dakle on sabira, on je saborni dan, sabor svetog Arhangela Mihaila, 21. novembra. Imamo još jedan praznik svetog Arhangela Mihaila, taj praznik smo proslavili u septembru, to je praznik čuda svetog Arhangela Mihaila u Honi, Kolosiji, u Frigiji, Maloj Aziji. Vi znate da je tamo postojao jedan hram koji je podignut u znak blagodarnosti svetom Arhangelu Mihailu, jer je učinio jedno čudo, izlečio jednu devojčicu, međutim u jednom momentu tamo je služio dugi niz decenija jedan sveštenik po imenu Arhip i desilo se tako da su neki zli ljudi bili ljubomorni na to usrdno služenje Arhipa i bili su naravno bezbožni i hteli su da ubiju toga sveštenika, ali i da unište taj hram, to bogoslužbeno mesto. I njihova namera je bilo da spoje 2 reke i da potope taj hram. Međutim, čudom Božijim, Arhangel Mihailo se javlja, udara svojim ognjenim mačem u jednu stenu, pravi pukotinu u toj steni, tako da ta voda odlazi kroz tu stenu i tako na taj način se taj hram spasava. To je jedno čudo, mi to proslavljamo i ono što je zanimljivo, od 1971. godine do 2023. godine upravo taj praznik je bio patron eparhije Bačke. To je bila eparhijska slava, ali od 2022. godine, kada je liku svetih pribrojan sveti Irinej, episkop Bački, ispovednik vere, slava eparhije Bačke od 2023. godine biva upravo taj praznik 2. oktobra, prenos moštiju svetoga Irineja i svetih mučenika bačkih. Ali eto, da pomenem čisto da znate, i ta eparhijska slava nije bila slučajna, jer je centralna sveštena obitelj eparhije Bačke upravo Sveta Arhangelska obitelj u Kovilju. Ta obitelj po mnogim svedočenjima datira još od vremena Svetoga Save, ali zasigurno od Nemanjića, to je sigurno, ali u našem današnjem vremenu posebno nam je ta sveštena obitelj dragocena, jer je njena obnova, njeno vaspostavljanje opšte žića u novije, dakle, doba, od 90. godina do danas, vezano za ličnost njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, čiji plodovi u koviljskoj obitelji su do danas vidljivi. Dakle, to su 2 praznika svetog Arhangela Mihaila
I imamo 2 praznika Svetog Arhangela Gavrila. Najpre praznik Svetog Arhangela Gavrila, dan posle Blagovesti. Ja sam jednom prilikom ovdje u studiju rekao, ali eto ponovit ću, da je odlika svih velikih praznika da drugi dan po tome prazniku mi slavimo učesnike toga praznika. Tako na Blagovesti je Sveti Arhangel Gavrilo blagovestio radosnu vest Presvetoj Bogorodici i mi bogoslužbeno njega proslavljamo već drugi dan po prazniku Blagovesti i 26. jula proslavljamo također sabor Svetog Arhangela Gavrila, što zapravo jeste i letnja slava mnogih svetoarhangelskih obitelji. Ovdje prvoprestolni grad Beograd ima taj veliki blagoslov da stari saborni hram preko puta Patrijaršije jeste svetoarhangelski hram. Kada govorimo o prazniku Svetog Arhangela Mihaila, dakle ja sam rekao da je to sabor, mi njega bogoslužbeno proslavljamo veoma toržestveno, sve himne, crkveni pesnici njemu upućuju moleći ga da predstoji pred Gospodom za nas, da zakriljuje svakoga od nas, da nas snaži, ali ako dozvolite, ja bih iskoristio ovu jedinstvenu priliku da shodno svojoj skromnoj veroučiteljskoj službi i pitanjima koje dobijamo od svojih učenika, da možda i našim gledaocima uputim, a i samome sebi i vama i svima, jednu poruku u pogledu onih koji proslavljaju Svetog Arhangela Mihaila kao krsnu slavu. U našem narodu se, i sami znate, ustalio jedan ne tako dobar običaj, gdje možemo da čujemo, a ja to čujem od učenika često, kaže da se slavsko koljivo ne priprema za praznik Svetog Arhangela Mihaila. Jer, kako narod kaže, on je živi svetac. Ja često učenike pitam kada mi tako nešto kažu, pa recite mi koji svetac, koji svetitelj nije živ pred Gospodom? Svi su oni živi, iako su, dakle, prešli iz smrti u život, dakle, oni su živi. Tako i Sveti Arhangel Mihailo. Dakle, malo je čudna taj običaj koji se ustalio i možda je prilika da sada kažemo da se kao i za sve druge krsne slave koljivo priprema za ovu slavu, jer mi koljivo, taj prinos u vidu pšenice, ne prinosimo za svetitelja, nego prinosimo, o tome nam svedoči molitva koju sveštenik čita prilikom osvećenja slavskih prinosa ili slavskih darova, hleba, pšenice i vina, gdje on kaže da se mi molimo i prinosimo taj prinos za one koji su preminuli u blagočestivoj veri. Dakle, kroz to koljivo koje pripremamo na dan svoje krsne slave, mi se sećamo i činimo jedan svojevrsni molitveni spomen na one naše pretke od kojih smo mi nasledili slavu. Dakle, one pretke koji su očuvali s kolena na koleno tu slavu. Dakle, i oni su učesnici toga prazničnog sabranja. Tako da one porodice koje sleduju tu logiku da se ne priprema koljivo za praznik Svetog Arhangela Mihaila, one se na svoj način, oprostite mi, možda je to teška reč, ali moramo biti iskreni, moramo reći istinu, oni se možda malo greše o svoje pretke. Jer najlepši izraz sabornosti u danu krsne slave jeste sećanje na one koji su usnuli. Mi se kroz koljivo toga sećamo, jer pšenica, simbol pšenice je veoma onako dragocen u tom smislu. Da. Jer znate kako kada se zrno pšenice posadi u zemlju, taj proces podrazumeva truljenje toga semena, a iz tog trulog semena rađa se novi rod. Dakle, pšenica je simbol vaskrsenja i naše vere u vaskrsenje. I naravno tu je slavski kolač koji jeste prinos i to je jedan liturgijski element, što samim tim ukazuje da proslavljanje krsne slave uvek jeste
utemeljeno na svetoj liturgiji. Dakle, vidimo tu hleb, vino, pšenicu, to su sve liturgijski elementi, a i sama ta molitva osvećenja koljiva jeste svojim sadržajem nas podsjeća na svetu liturgiju. Eto, neka Gospod i sve one koji proslavljaju svetog arhangela Mihaila, ali i sve nas osnaži u veri molitvama svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestelesnih i da se mi kao ljudi trudimo da živeći u ovom životu živimo tako i da ponovim to, da hodamo zemljom, a da se držimo nebesa. I ako dozvolite, ja bih svoje reči zaključio jednom kratkom pričom iz života prepodobnog Justina Ćelijskog, kada su ga sestre u manastiru Ćelije pitale, a vi znate da je jedan od uslova da otac Justin dođe u Ćelije bio, on je odmah pitao igumaniju tadašnju da svakoga dana služi liturgiju. I on je svakoga dana služio liturgiju i svakoga dana je besedio o toj liturgiji. I to je trajalo. U jednom momentu sestre su ga pitale, oče Justine, zbog čega vi tako besedite, nadahnuto, često sa suzama u očima, jer imamo svedočanstvo da je njegov felon bio često mokar od suza koje je izlivao prilikom izgovaranja besede. One su ga pitale, pa vi tako vatreno besedite, zatvorite oči, pa često hodate, dođete do sredine crkve. A kaže, crkva je prazna, samo su tu sestre, ne znam, kome vi besedite? A on ih je ukorio, rekavši, crkva nikada nije prazna. Crkva je uvek puna svetih anđela koji se služuju na svetoj liturgiji. Kaže, mi njih ne vidimo, ali ja njihovo prisustvo osjetim. Eto, neka ove reči svetoga Justina i nas malo duhovno probude, da i ono što ne vidimo telesnim očima možemo i tekako očima vere, čistotom srca, ljubavlju da osjetimo u dubini svoga bića. Branislave, hvala na divnim pojašnjenjima. Voljela bih i za sam kraj razgovora da pomenem našim gledalcima. Više puta smo u toku današnjeg razgovora pomenuli delove svešteničke odežde koja se koristi za vreme svete liturgije. Voljela bih da napomenem da će nam to i biti jedna od budućih tema i mislim da će biti veoma korisna jer ih često spominjemo, a ne mora biti nužno da svi članovi naše svete crkve, pa čak i oni koji su redovni u crkvi, znaju sve delove svešteničke odežde. Također rekli smo da će nam jedna od tema biti i bogoslužbeni predmeti koji također često pominjemo u našim razgovorima. To je veliki blagoslov. Ja sam blagodaran i vama lično i redakciji Hram televizije na toj prilici da se govori u okviru jutarnjeg programa o tim važnim temama. To je nasušna potreba. Taj katehizis, to poučavanje. Ja to mogu da sagledam u svetlu veronauke u školi, koliko je važno da naše učenike neprestano podsjećamo. Znate, mi ljudi smo skloni nekada i zaboravu. A ove teme su značajne i za nas same, i za vas, i za mene, da i ono što smo možda malo zaboravili i ono na što ne obraćamo možda pažnju koliko bi trebalo, ovi razgovori i nas podstiču da pripremajući se za ove razgovore i mi dublje proniknemo u značaj i simboliku i sveštenih odeždi i sveštenih predmeta, a sve sa ciljem da najkonkretnije približimo našim gledaocima značaj svete liturgije, jer ja uvek idem nekom ljudskom logikom da veliki deo naših gledalaca koji prate program, veoma bogat program Hram televizije, jesu liturgijski hrišćani. I mislim da će ovi razgovori, mi smo već jednu dobru brazdu zaorali u pogledu ovih tema, ali mislim da će ovi razgovori napraviti jednu atmosferu da naši poštovani gledaoci kada odu na liturgiju, da uzmu svoje
učešće, jer mi nikada nismo u liturgiji pasivni posmatrači, nikada to ne smemo biti, mi smo uvek učesnici. Dakle, u jednom novom svetlu će sagledati. Eto, danas smo već objasnili šta je to mali vhod, šta je veliki vhod, šta je orar, šta je stihar. I eto da će Bog, kako ste i najavili, da ćemo podrobnije govoriti o odeždama, o sasudima i to će zaista podstaći nas same i poštovane gledaoce, aktivne liturgijske hrišćane, da u jednom konkretnijem svetlu sagledaju svoje učešće u svetoj liturgiji, jer kao što nema ništa slučajno u našem životu, sve ima svoj značaj u hrišćanskom životu, od krštenja pa do upokojenja, pa i posle upokojenja, tako i u liturgiji ne postoji ništa slučajno. Sve je veoma ustrojeno i sve te sveštene sasude, sveštene odežde imaju svoju dvojaku funkciju i praktičnu namenu i svoju simboliku, ali ja sada neću o tome govoriti, bit će to posebna tema, ali hoću samo da izrazim veliku blagodarnost što ste prepoznali važnost tih tema i što ste upravo tu čast poverili meni i prepoznali u mojoj nedostojnosti nekoga koji je dostojan da uzme učešće u tome, ali sa druge strane ja duboko verujem da će i ovaj serijal ostaviti veoma veliki trag u pogledu mog duhovnog sazrevanja i u pogledu mog podsjećanja na važnost ovih blagoslovenih tema, jer, i neka to bude zaključak, mi liturgijom živimo, mi liturgijom dišemo, liturgija jeste centar našega života. Tako je. Zaista ne. Posle ovih reči nemam ništa da dodam. Branislave, hvala na izdvojenom vremenu. Bogu hvala, hvala vam.